Mga kapuso, ginhatagan pagtamod ang nagakaigong nga pagpili isang kandidato sa eleksyon 2025 sa ulihing nga bahin sang Mindanao Legs ng GMA Masterclass Eleksyon 2025 Dapat Totoo Series. Si Julius Bilacaol nakatuto. Sa Mindanao Legs ang GMA Masterclass Eleksyon 2025 Dapat Totoo Series. Nangensentro sa diskusyon sa Liceo de Cagayan University sa Cagayan de Oro City ang pagkaresponsable nga botante kag pagkamaidid sa nagakakita sa social media. Kapag nakakita kayo ng content, what do? You have to watch, read, and listen. Consume the content, but for the purpose of finding out kung talaga bang yung content na yan ay totoo. Especially now that deepfake content has been circulating. Pagpili man sa nagakaigong nga kandidato ang ginhatagan pagtamod sa katapusan nga bahin sang Mindanao Leg sa Central Mindanao University sa Maramag, Bukidnon nga gintambungan sang linibo ka mga estudyante. This masterclass is not just an event. It is actually a call of action. It is a testament to the critical role that informed and responsible citizens play a vital role in shaping the future of our nation. The challenge of discerning truth from misinformation becomes even more pressing. Fake news undermines not just individual understanding but also the very fabric of democracy and governance. Sa iya mensahe, ginpakigbahin ni Senior Vice President and Head sang GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, ang importansya sa pagkamaidid kag fact-checkers bilang depensa sa nagapalaptas ang sala nga mga balita o kon impormasyon. We the people are the leaders. We are the deciders. So make yourselves knowledgeable about these issues. Watch the news on TV. Read digital. And don't fall, rather, for slogans, one-liners, screamers, and hate peddlers. Julius Bilacaol, 1. Western Visayas.